Dakizuen bezala gaur IKT astearen inaugurazio eguna da, 10. edizioz ospatzen den IKT asteana, eta azken finean informazio eta komunikazio teknologiek duten garrantziaren inguruko jardunaldi eta formakuntza sesio osatua dago. Informazio eta komunikazio teknologiek IKT berebiziko garrantzia hartu dute azken urteetan. Gure egunerokotasunean sartzeaz gain, gero eta lehiakorragoak eta berritzaileagoak izan nahi duten enpresetan ezinbesteko tresna bihurtu dira prozesuak hobetzeko eta egungo erronkei hobeto erantzuteko. Hoi dela eta, Tolosaldea Garazenen garbi daukagu beharrezkoa dela gure eragile eta herritarrek teknologia hauetan trebatzea eta haien potentziala etengabe arakatzea. 2009az geroztik, udazkenero egin ohi den bezala, aurtengoan ere IKT astea aurrera eramango dugu astean zehar. Informazio eta komunikazio teknologiak duten eragina, bai lan munduan, bai bizitza pribatuan, gero eta nabariagoa dela kontuan izan da, talde desberdinei zuzendutako prestakuntza saioak osatzen dute IKT astearen edukia. Tolosaldea Garazenek kudeatzen duen Leiberri zentroan eta Goizeko ordutegian, industria sektoreari zuzendutako saioak izango dira. Eguardiko ordutegian berriz, Tolosako Oriaburu eraikinean egingo diren saioak tokiko dendariei bideratuko dira. Eta azkenik arratsaldez, lehen aipatutako Oriaburu eraikinean, gai hauen inguruko jakinahia duen orori bideratutako 4 saio egingo dira, astelehenetik ostegunera bitartean. Ikastaro guztiak doakoak dira, baina ezinbestekoa da izena ematea, hemen Tolosaldea Garazenen web orrien bidez edo telefonora deituta. Desde Empresa Digitala, que es una iniciativa del Gobierno vasco y de la Diputación Foral de Guipúzcoa, que nació hace ya 15 años, y cuyo objetivo era principalmente sensibilizar y dar formación a las empresas para que sean más competitivas en este mundo tan global hoy en día. Hace 10 años empezamos con la primera iniciativa de esta actividad, de la Semana de Gastística en Tolosaldea, cuyo objetivo era traer todo el conocimiento y experiencia que teníamos en los cursos de Empresa Digitala que se impartía en Miramón, en el Parque Tecnológico, traerlo a la comarca de Tolosaldea para que tanto las empresas como el comercio y la ciudadanía de aquí de Tolosa se beneficiara de ese conocimiento. De una forma bastante sin darnos cuenta, estamos aquí ya en la 10ª edición. Todas ellas han sido bastante exitosas, con más de 200 personas que han asistido a cada una de las semanas durante estos años. Por lo tanto, ya serían más de 2.000 personas las que esperamos haber formado y sensibilizado durante estos 10 años cuando finalice.